Or there, what will say to you? Black Babu with their band for you. Yeah, because we have I'm a common of this most of the but most of our class and guide. You see, before how remember, I want to what China for Oba, wait, we are some people, but not the guy I'm what what's that for that? The match. Okay. One would say, I'm much now, I want to say, I'm much now. That be match now, because you might get a book of we are. Not today. But it wasn't a tumor. Last year, you were now. Price, you know, almost over China. Over China, what a Friday match. I don't know what you're there. Match never. We are no. I'm a parent. I am full and I am. And my that for one year, what happened? What more did I see? Number one, I was coming now. Except for that, it's a problem to get within out. The better number, maybe I put on my daughter. Much I'm watching it. Because what this is the my bag. Your mama, my meant to come out. And she is 400 million. That is using to watch that. You pack 20,000 dollars. Yes. Well, we're about to take it now. The better for 5 before you can take it in the mama. And we are going to say, you have to be there. Happy one can take over. Where take over? Never tell me what I'm going to take over. I'm like, I'm a young child. And she don't want the some of I didn't go mark the balance. I am a day. And I have said, then would have
Chairman, my boy, it's a brief question. From the Vice President, where the letter be the okay, what's happening to your Ekumfi Ekrawfo? And details of this year, Oui. Akwabana ya started nida. Oh, from a book answer. Emi Town Development Committee, Ekumfi Ekrawfo Town Development Committee chairman. Maasi Akwambo 3 times in Akwambo yebon. Emi chairman, me chairman wabo. Na Akwambo started nida. I'm there. And the person why so akro na ada na yimi wabo. Na yimi wabo. Nti ina le fe Ekrawfo kroma ha wo be a bonfire former youth one bonfire na it's an apa and apa I'm not sure of the program but mo be bia iboko kwan mu otabrade ne ko otabrade because Ekumfi na no ye obeyend otabrade na mpefu kire de Ekumfi enyan
na gomua yewo common body bi a should be wo ho nti ode ye yamanze wo ho ansa na yebo ba asefo otoba china ya agbo na fi ofi yewie so a Friday Friday Ekrawfo obe food bazaar oye zibana oye authentic fanti fo hia anye zuban like etso na nyenyemye bi a oye hia authentic food ye declare there say fried rice oye wholesome ndi enhwe fried rice ho ye nhwehwe zuban bi a oye abrechifu ho zuban nya anye zuban a yedi etso mpiuhu apapanse na nyamanyama na oye hia anye zuban ichina wo be bi wo community center ho nti bia mra na omaye omakana no hu nkan ezuban a yedza na ye ho toyen afi ye wi a Friday Muslims so woko prayers na ya san abobobo ha ye Ekrawfo no yin abet ngran en honorable sukuma yenye sukuma the team bi na ebo fida ama ya salad ye team a kwesida yenye Olympics bobo Olympics no Robado live Accra Great Olympics Wonder Club of Ghana ni history ayin there na kwam na kwacha na oye Ekrawfo yin some time ago na oye Olympics chairman for 12 years 59 to 71 he was chairman of Accra Great Olympics after that no kra na oye board chairman nti ball ya bobo ye bo na da share na kwacha when yin be bi kon enyunyam na memena de yenyan osi memena yereko atakwa na yetumfa fre oya vice president of the Republic of Ghana Dr. Baumia se dema abatu na yemema nti onya homba nti wa tro mkrata ade wa na nkasa wa nominate regional minister Marigold the omra na krata komikite copy sisiara wa amam copy there manfra hon na wa nominate regional minister bibi na wa amam contact am yon kasa nti mo be bia regional minister baba first of all oba obo community center na wo Ekrawfo han oye Keti Hammond community center nso ogbo ewi a na nya ye kwatakwa na yakaye ye deban yewie deban mimina kwesiden nya so Ekrawfo ye be mini deba Christian fo opuna so pe na da hyehyɛ do na Christian fo ni am on time there by 10 o'clock or do be happen nti by 10:30 ni I start ye mini deba aja ye hwɛ bibi kakra na za to nya futum onye there afi akwamba ye bon ekawa ba on kakra Olympics wo gibi na nyamanyama pi nti ye ba to ye kutukum kakra wo kwesida na pa ansana ewiaben yen Olympics akobo ball no wo Gambia na afi bia ye free ye bo match last year the Olympics ba ye free ba afi de sika waji ni biwom na enya so yen wa tene kakra nti ye ba gigi 10 cities no yen 5 cities nti program basically na memenda na de sorry Joda na de bibia bayi ebusafo busa bia ba class na wa hwe mosa okrodo wo akwambe nya so ye be review of the akwambo ma okroye no ankoye nya Joda nya your development committee ebehia na ya bobo hu na ehu bebi a ankoye na bebi okroye ama next year ya chem kina ma yekese nzi medawase last year no odu fundraising no after one point we see much na se no se bi o se ka do mu ko do bo no ho no mo enye bi afi so mo to won san kwa so na wa ba e ba ni se na mo ana mo na mo ta mo to make sure that afi no atọ ko nko se so de mo ano mo be
ne bia na we ku wa ba ena meka de ya ma on nundu asori biara o de nundu no happen nana Gyaaben ara ache damran nse bia obokọ asori ntum sisi on de mo onko asori ne mom nundu no happen nundu the fan da ache do for community center oye yan fundraising nse afi de nhihye a ya ye am de although different from last year na last year yeah nle won ko asore ibi de marike 2020 no mpone one no mpone nti ama nyimpa ama but afizi oye hye da asore biara o krom han wo bopon by nondu no apon e ma sum da so oh obi kan ana obi kan bibi ka kasi no wasan I can get in wasan maka de team na de liga obana team okay team no hana yo I'm so from Atokilson I'm in a town development planning committee secretary them okay no them kulture basa ni hyehyɛ a wɔyɛ no so meka ho bi ma yɛreyɛ na afi biara yenya bibia yɛde sie nwodo na yɛde bɔ akwan no nti afi da yɛde si nwodo a yɛkan bro from harnessing youthful exuberance for development yɛhu dɛ mmeranteɛ abakrom papaapa ɔmɛ kɔmfie Ekrawfo yɛwɔ mmeranteɛ a wɔasi do a sɛ yɛtum yɛtwe ho yɛde ka wɔde ho ba ɔman yema ɔbɔboa mɔman no watumpon ɛhɛn nyaabere do no yɛayɛ afam de sisi yɛ nyinaa yɛayɛ mpanyimfo na wɔde yɛhwɛ mmɔfra no a wɔasi ase no so wɔn so yɛtum yɛde ho ba soro ma wɔbɛboa hɛn ma dwumadi a yɛdi ha na ɔkɔ do ama sɛ hɛn yɛfi hɔ a wɔtum wɔahyɛ yɛanem nti this year this year nwodo paa dɛ mmeranteɛ no yɛnye ho bɛbom na yɛatwe ho na ka yɛn ho ama ma dwumadi a yɛbedi ayɛ nkonyimde na afei nso sɛ yɛnyi hɔ a yɛtum yɛde ho ahyɛ yɛanem ma ho abɔtoa dwumadi a hɛn yɛdi no do ọba ọfọ na yana ama mbrẹ na imo sa ye po wo oprodu ase ye no bebre na won se da won fo mo na ji no won won keke ebe na na mo na mo ma ye mpefu mu tu e mo ba ye ate yo dati ye yi wo mo a wo be wo ti ku wa pete de man dan ka go kwa na wo mo ti wo ya nde mo ti ba pa ba bodu no ebe Ekrawfo ha ma mre te ke ma na ba da mo na mo mu tu wa ti mu ma next year bo ke be ya we ko de ke youth na pro ba e committee wa shi ma ko be akodo yo that's it dem medical kan no onu nti ye desi enyo de ma fi ye twemrente ne ye da mesen nketisa man ye de ho akan ye ho ye wo youth forum ye be ye no ofida na pa ansa na yakọ muslim fo no wakwasor dem youth forum no first ne ye ihe time no ye no 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 ma ihe ye yetum ye de ye ho hye aman ye masisi ala ye budu dem gina biwe nti afin so yɛde dem youth forum yɛde reba yɛbɔtwe youth no yɛde ho aba na yɛakyerɛkyerɛ ho no amambra na mande no wɔde wɔyɛ ma wɔnya gyedi wom because dɛm yɛka no ame medwuma meyɛ cultural administrator nti ɔyɛ medwuma papaapa na ɔyɛ da yɛde si enyo do dɛ yɛpɛ dɛ yɛtuma wɔta ase dɛ sɛbisɛbi sɛ wonyim de ekodu den mpo a ɔnyɛ dɛ to wamamre edichin Marcus Garvey also people without knowledge of their background is like a tree without roots nti say awonye hwana na say nyim wonchi nyim wase nyim wo traditional na sabe ne namkwa nti this year enyo do pa de hen youth no yenye wo bakasa yem youth for ye bakasa ye Ekrawfo a yenye wo bakasa ma wenya nsam papa ka kire ho ma wehu de ohia de wode wo ho baje ya culture no mu na waboa ma ya dwumedi so akodo akontufa o akontufa omle ya abubode wuru kakra ma
achecho bibi o pepe mu na ade ma mpe pepe chronicle na page na or the bibi front page graphic obetro bi na a piece so much there wo yana yi we ndepo football match no wo fe coach batch yin ka say ntom there they will born orokodo nti I'm sure there enkrofati kaka makan there obiara ofi Ekumfi Ekrofo obiara ofi Ekumfi atakwa obiara ofi Ekumfi otabradin nya afi aso na womra na yenye momman onye wa oba hwan yi beje ma there hokum ye denara fi Ekrofo atakwa na tabrada wunchirare yi nsibra beye na man ontumpon na kakra na worka reka about say ayaye about youth na yin afi akwambon yesi di nyeme bi ama ye youth only then fruit na wo ye yin person na wo be scale won ya ho committee no afi di ya de ho awon ye wa di nti ho na wo hwe sika no akon fruit secondly wo be Ekumfi awards fida ono so youth na worry na sadly mimina wo be miss akwambo ono so ye da ma youth na worry nti ya mo proprietary grounds a wo be ye ma dachi won so wo baba baby a yen so ya ye bodui nti na me patch there she says ye groom won kakakra nti yo tde e kan na ye gye ho na bibi na wo be diske won yen won nwara won ye na yen hwe madase security odo afi da na ya ne bi mu kaka ko won da na ti wa ya fa se ka e ba na mo na mo to a ko se de obi ko obi ba ha nga ben do bi na ko no de in the first place approach for ba oba wa ba mai echina ofi yauda na memenda na in approach for ba na wa bohwe bia obegimin wan beji na secondly no ya train nkrofo so locally won so wo be wo bohwe morocco ya asafo so enina ehun le kan na asafo wo ye ya ibinim kisa aba na ada was control crowd afi ya empa on there when you kisa ho aba no biara obeye nkwasade na se wo hwe na orempenen omba report na yanyini nti there security de ya akwanyi akakra fine ibiara obeye rough there o se nya akwamwon na so bebi obedan there obeye zaman and see the number nana okay, we have the one Ekrawfo the boy Nyinfa division Nyinfa division chief which na Gyaaben o chodo awotwe na wa ha mo na ono na o hwe ma Nyinfa division akwambo ya abado na no betina gum wo nyame adom a memenda abra regional minister honorable my good Asan Obaba nti ono wo heze ze be so panyin go ya na nso asa na wa heze e bofo na ngasa wo ti wa bodo nto na ma ko bo TV madam ashi na yen hwe o de kan no ya kan Nyinfa division a ono yin mana wo kuya okay in for division I ame ametre me o mahin achina otia awotwe na yimfayin musumuzinzi na Gyaaben a otia awotwe nti ye hina ya awotwe na waka Nyinfa division a oye Ekrawfo atakwa otabanazi but mama na boko se kwa mo ye ma ya be Nyinfa na Nyinfa dam no tere ya be kunta no otina dan wo bakwasama mongote yede in fact in the course mo mi de first na Nyinfa na onda Ekrawfo no Accra na asembisi wo mahena chi na otia ehia na abrodo na mepanyin a wofa ne netachi a oye Gyaaben a otia ehia ono na onye ne mpanyimfo a damata am na wo Ekrawfo atakwa otabanazi na ginankoma
ana wotumi wɔde ɔmahin akye na otia esia wɔde no behyia wɔ ha wɔbɔ no ho ba na tre time a dam asɛm no na no dwi nti bere a ɔmahin akye na otia esia hun dɛ ɔyɛ mepanyin Gyaaben a otia esia na ne mpanyinfo mekyerɛ Ekumfi Ekrawfo Ekumfi Atakwa Kumfi Gyinankoma mpanyinfo na Ekumfi Atabnade mpanyinfo wotumi wɔbɔ no ho ban na ohun no sɛ wotumi wɔdidi mugi dɛm a sɛ dɛm ama ne za ana no ɔdɛ ɔde Nyinfa ɔde bɔto Ekrawfo ɔno nti na ɔde Nyinfa no bɔto Ekrawfo no ana afei du fa wo atesa pasta na ke wa atesa wo sɛ wa to ni pa no ka yi bisa wana medasi ɔyɛ no kwal afei du na odikan madame mpanyinfo a wɔka mo ho ma yɛrehwɛ Ekrawfo Atakwa Atabnade ɔyɛ nananom ɛna TDC mpanyinfo na kɔyɛ manyimi homa aboɔ mankasa ama medwuma na nhyɛ daa ɔnyɛ dze no bebree mam ɔnam dɛ edwuma no kase no ho na wɔyɛ dan wɔreyɛ na afei mo hwɛ ntotoa a wɔdze gu akwan mu a akwanma ɔbɛyɛ akwanma ɔyɛ soronko wɔ akwanma yɛ abɔ hinalem nti mesrɛ Ekrawfo fo a wɔwɔ akɔntum Atakwa afo a wɔwɔ akɔntum Atabnade fo a wɔwɔ akɔntum dɛ wɔmmɔ mmɔdzen na wɔmbra akwanma no yɛahyɛ ase na wɔla ɛbɔto nyɛma ɔrekɔdo wɔ hɔ na ɔkyerɛ afei akwanma ɔbɛyɛ biribi soronko nti wɔmmɔ mmɔdzen na wɔmbra yɛsiesie ho kyerɛ yɛtwa wɔn wɔmmɔ ma biribi ankɔdo dwodwodwo maso me da wase nana Gyaaben Ekumfi Nyinfa division ko am ya adama ochina de dwumadze wo ho bia se bocho mu de ma bye bye